Garaj bizdeki emez. Bizde Merian garajı yok. Мирян Мурдал гаражы бар эле, но Тилеке Батырда уже снос болуп эмеге берилип кетти го. Эмне үчүн? Азыр без гаража? Без гаража ооба. Siz kimsiz? Мен жетекчиси гаражда. Ошо акыбал чатакка берин. Канча техникабыз бар? Общий 20. Я. 18. Эмелерди кошкондо 21, бирок эми хозрасчеттагылар көзүндө булардын балансы. Хозрасчет, кандай хозрасчет? Көрсөтчү документтерди мага. Так, булар шоферлор, 9 эле шофер барбы? 18 машин болсо. Жок, 18-ның ичинде 4 автобус бар шеф. Кайсы бар, кайсы азыр комиссия минип жүр. Так, идемте. Машины все стоят здесь? Да. Все, не ездить. Так, автобус наш, да? Да. Этот автобус тоже наш. Этот автобус тоже наш. Эскиси. Булар эски автобустар да. Ичинде Исузу бар. Я. Ичинде Исузу бар баягы жаңы, булар эскилери. Буларды бул күнгө күйдүрбөй бир жака апарып туруп катып койсок болбойбу? Жакшы болот эле ошо. Я. Эстабы жок болгон үчүн ушул жакта турушат. Канча жылдан бери иштейсиң сен? 2-нчи жылда. 2-нчи жыл. Сен образованияң ким? Бул учет аудит. Так, все машины стоят, да? Кайсынан башка? Пока не ездит, пускай стоят машины. Так, моторага, а? Так, моча. ОМС, мо биздики. Так, моча. Бул кайсы айда шопорун пулы ошо кайсы. Моча. Моча. Я. Я. Замбекович. Тетигиче. Пресса. А пресса пусть ездит. Пресса айдап турласыздар. Моча. 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 Гаражда. Моча. Сен гараж тоже на своих езде. Коп коймаштан тийбегин, түшүнүңбү? А почему машина грязная? Жуудуңарбы? Мо ким водители ким? Мо 05-тин водители ким? А эмне үчүн дөңгөлөктөрүн жуубадың? Keçen gün biz maşinada mayın almasından vardı. Kapardık ya şu boyunca kopmayız dedi maşina. Жо жууп коюп кой деп эдим белем. А эмне үчүн сен жуудурган жоксуң? Машина бана жуудур деп эдим белем. Я. Машиналар жууп барып. Кана жууганым, ошо жууганы. Карасаң кир бойдон турат го. Кана мына жууган, ошо бойдон кир бойдон турат го. Мына жууганбы? Кара. Атың ким? Феликс. А? Феликс. Феликс. Феликс батың. Мына жасчы Феликс деп. Мына кара. Жас мээрге. Жас мээрге лабой Феликс деп. Көрүнүп турабы? Ооба. Анан Кеченде машинаны алмаштырган боюнча неме кылып коюштур. жо жуубайсыңарбы, тазалабайсыңар? Эмне үчүн отурат водительдер? Я. Азыр боюнча. Жо, эмне үчүн жуубайсыз деп? Мына водительдер бекерли отурат 2 күндөн бери. Канча күндөн бери жумушка чыкпай атасыңар силер? 3 күндөн бери жууп койбойсуңарбы? 3 күндөн бери эмне кылып турасыңар? Айтпайсыз, жууп койбойсуңар тазалап. Жөн эле картаны отурушабы? Жок. Давайте машина жууп таптаза. Кара мына грязная машина совсем. Грязная машина. Вот это чья машина? Водитель ким? Сенби? Жуубайсыңбы сен? Мына ким машинасы? Канча эмебиз бар ошондо бизде техникабыз на ходу? 17. Булар менен биригип. 3 автобус. 4 автобус. 4 автобус. 4 автобустун бирөөсү ошо. Бирөө Масловый. Өткөндө бизге алып келгенбиз, а? Бирөөсү Масловый, бирөөсү Иштен. иштен чыккан. Ошол. Не ездит, не заводится. Моларча. Булар заводится. Булар бирок водительдери жок, а? Водительдери бир водитель бар да буларга. Гаражда биринчи очууда өзүнүн гараж болуш керек. Ар бир машинеге бирден бокс болуш керек. Бул бир. Экинчиден, ошол жерде өзүнүн замен маслабыз болуш керек. Ошол жерде биздин вулканизациябыз болуш керек. Ошол жерде биздин автомойкабыз болуш керек. Независим болуш керек. Андан кийин ар бир машинеге бирден чехол алып коюңуз. Түшүндүңүзбү? Үстүнө жаба турган, ал арзан эле. Сырттан бак. Сыртынан мындай кылып чехол алып жабып коесуңар. Так, водительдер, пока азыр машинени жууйсуңар, таптаза кылып коесуңар. Пускай на своих машинах ездит они.
Пускай на своих машинах ездит, а нам уже посмотрим, как они дальше будут действовать. Я их просил, машиналар гаражда турсын деген. Жұмыс бүттү, гараж машинаға алып келіп қойып қой. Болды, все бүтті. Ертемен кел, ерте машинамен барып жұмысқа алып кел. Рейдке шықпайсыңар деп айтқам. Түсіндіңдер бе? Сілерге и рейд, и после работы ездит. Андай қылып бағалады. Түсіндіңдер бе? Мен айттым, жетекшілерге барды айттым. Так, жұмыс 6-та бүтөбі. Егер жұмыс болса, қалай берсін? Әрбір жетекші өзіне 2-3 машинасы бар. Машинасы жоқ болса, велосипед алып алсын. Я же на велосипеде катаюсь. Нормально, все, никто не трогает. Бары жақшы, бары Аллада. Сілерде де әрбіріңде бірден машина бар. Әрбіріңе де бірден машина бар. Машинаны алып келіп қойосыңар, машинаны айдадыңар, шықтыңар, кешінде машинаны қойдыңар, өзіңе машинамен айдап жүріп кете бересіңер. Либо на велосипеде. Жетекшілер де ошондой болуш керек. Нечего их детей возить в садик, со школы в садик, в школу, в садик кереги жоқ. Понятно, да? Все, и рейдке шықпайсыңар, суббота воскресенье не работайте, отдыхаем. А жетекшілер иштейт. И так, столько лет насиделись они, вот так. Понятно вам, да? Все, так, Завгар, куратор ССБ? Так, вы слушайте внимательно. Водителей суббота, базар күні, суббота, базар күні не привлекать к работе. К рейду тоже не привлекать. Бұлар сілердің қоғысыздың бұлар қанша демалы емесе, жақшырақ қарады. Түні менен ездит, и утром ездит, и вечером ездит, и без конца ездит. Андай қыл бағылады, түсініңіз бі? Все, жұмыштан саат, сіз, допустим, жұмышқа келдіңер бі, үйіңерге барады, жұмышқа алып келеді, қайтып жұмышқа таштап қояды. Болды. Башқа ешқандай бұларға жұмыс жоқ. Рейдке шықпайды. Детей не возим, садик не возим, со школы не возим, школу не возим, родители в той не возим. Ешқандай андай жоқ. Түсініңер бі? Сен түсіндің, а? Атын кім еле сен? Феликс. Түсіндің, да? Мен головой отвечаю. Водителерге кто-нибудь бирөө машиналерді айдап шықтай тұрған болса, если увижу на улице, сізді накажу. Түсініңіз бі? Давайте, работаем. Так, все водители отдыхаем. Мен өзім команда берем, ошоны шығасыңар. Тап-таза жуып, тазалап, арчып, зыңғитып қойып қоясыңар и дальше ждите команду. Хорошо, сейчас Феликске жардам беріп қойылып, 4 автобус жүргізіп, жуып, тазалап, тетеге алып барып қойылып, оқмапма. Адан уже боссыңар. Понятно? Все, давайте. Так, зарплатаңар қанша? 20. Мало это. Это очень мало. Так, зарплата 20 000, это же мало. Так, қандай қылабыз? Бөлшек ал жана мамлекеттен бекітілген накладтан алынған эме. Аны эметебиз да. 20 000 иштебейт, ертең барып кетип калышат. И так их не хватает. Кетип калышып атат, кайра набор кылып атабыз. Не получается. Эмне кылышыбыз керек? Надбавканы Комплексный қарайлы. Бұларды хотя бы 30 000, 35 000 қылбасы іштебейді де бұларча. Хотя бы 35 000, 40 000 қылып қойсанан. Ал бергеніңер 20 000 күні түн іштетесіңер бұлардыча. Күні түні калывает. Анан, уважаемые водители, пожалуйста, жақшы қарағылашы техникалардычы. Жақшы қарағыл. Аз тетіге тазалыққа барып келдім. Масловый водовозды авария қылып салышыптыр. Масловый. Масло водовоз. Біреу белек өрген бойчу, прям астынан келіп сүзіп тұр. Пожалуйста, аккуратно ездите. Аккуратно. Түсініңіз, жігіттер? Давайте. Машины вымоем, вычистим. Машина должна сверкать. Машина должна сверкать, блестеть. Түсініңіз, да? Все, давайте, работаем.